باشەکە کۆژژیانە مرۆڤاهیەیە ji bo wê rêbera xwe dibêje jin bîngeha civakê ye rêbera xwe û aniha jî bi navê Komîteya Aborîya Jin em hevan Zêneb dawetî axaftinê dikin kerem bike هەموو پەرخودانیان سەددا تشرینê em dibêjin em hene û em ê hebin wek jin em ê kanibin rolê xwe bilîzin li her derekê ew nemayê ji rêbera Abo de hatî hew nemaya pêvajoya niha tev da dinya bervacî kir ji ber wê em dibînin niha di hindir alemê giştî de jin kanîbû rolê xwe bilîzda û xwe isbat bikira ji ber wê em dibînin bi nemayê rêbera Abo cîhan tev da teqle kir ji hemû dewlet Ewropîya de ji Gerbê ji dewletên Ereb de giştî niha em bin felsefê û rêbera Abo bervene tewekî demokratîk em xwe ava bikin û em xwe birêxistin bikin ji ber wê em niha dibînin alem qîmet maymoye dewleta faşîsta Tirk yê heger niha nikane ti bersiva bide rêbera Abo ji ber bedî nemayê rêbera Abo derket em dibînin dewletê bi êrişîkî herî mezin ser gerîlayê me de çûn em nelet û şermezar dikin ji ber gerîlayê me hebûna me ye YPG hebûna me ye qesede hebûna me ye ji ber wê em dibêjin em ê kar û xebatê xwe bikin wek jin em ê berdewam bikin her hebin her jinik li her derekê ji ber jin jiyane em ê xwedî li hebûna xwe derin ger rêbera Abo dibêje jin azad nebe civak azad nebe demê em adaletekî wek heviyekî û hezkirinîkî ava bikin em ê kanibin civakekî ava bikin li ser we esasî em dibin jin jiyana azadî û em ê berdewam bikin û kar û xebatê xwe em ê bikin heta em pêdînin azadiya rêberê xwe rêber azad bikin fîzîkî û em ê wek Kurd kanibin dinyayê giştî bi rêve bibin ji ber îro nemayê rêbera Abo alem metmayê wê li hemberê û em dibin jin jiyana azadî û em ê li ser karê xwe bin hetanê em pêgînin hêviya rêber di me de dî em kanibin we hêviyê bicivînin spas ji bajar كتمان آزار على صاحب إيديولوجية تحرير المرأة القائد والفيلسوف الأممي القائد عبد الله أوجلان وكما نبارك هذا اليوم بالتحديد على كافة نساء العالم وخاصة نساء شمال وشرق سوريا ونساء سوريا عامة نعم أيتها السيدات نحن الآن نمر بمرحلة عصيبة مرحلة الوجود أو اللا وجود نحن نرى كافة سياسات الدول والذهنيات التي تتمتع في ذهنية ذكورية سلطوية هي تستهدف المرأة بالدرجة الأولى هذا اليوم لم يأتي هباء بل جاءت بتضحيات كافة النساء وعبر التاريخ لكي يحددوا يوما واحدا من السنة ليكون يوما عالميا للمرأة واستمرارا لهذه المقاومة كانت للمرأة في حركة التحرر الكردستاني التي تتمتع بإيديولوجية وفكر فلسفة القائد عبد الله أوجلان والتي قدمت تضحيات جسام وقدمت شهيدات في سبيل تحقيق الحرية نحن اليوم نسير على درب هؤلاء الشهيدات هؤلاء الرفيقات هؤلاء النساء اللواتي أثبتنا للعالم بأن المرأة هي التي تستطيع أن تقود المجتمعات إلى الحرية بروح مقاومة ونضال المرأة نستقبل هذا العام 8 آذار بروح عالية ومعنويات عالية وخاصة بعد سماعنا لكلمات القائد عبد الله أوجلان
بهذه الكلمات نحن نستقبل هذا العام 8 آذار، وهذه الفعالية هي من ضمن سلسلة فعاليات 8 آذار للمرأة. وينار